sekuphakameni kodwa masithi uNkulunkulu wasekuphakameni suke sichaza ukuthi lo Jehova wethu esimkhonzayo wasemandulo wathi mayifika lapha eNatali efika umprofeti emthume emsusa lento abazwe entabeni zasenhla emletha lapha phakathi kwethu wayesecela kumprofeti Izashembe lo esiphethe isihlabelelo esibhalwe nguye le kufunda bese kufunda kwabhalwa umprofeti uIzashembe oyena umsunguli nomvuseleli wobuNazaretha lapha eMzansi Afrika. Sizwile sonke encwadini ebesifunda ukuthi akekho umuntu phaqa ongabhala incwadi engaka kodwa angabhali ngayo. Abhale ngoJehova athi mesabeni uJehova, dumisana uJehova, niyibandla lika Jehova. Zonke lezi inkulumo zichaza ukuthi lo muntu othunywe lapha wayengayithumile, wayithunywe uJehova. Amen. Amen. Ngoba mawuqala nje uvula isihlabelelo sakho uthi mbongeni uJehova manazaretha ngezulwana lezizukulwane. Uthi uJehova uthi mbongeni uNkulunkulu, mbongeni uJehova. Akukho lapha athi khona mbongeni khona uShembe. Sihlangane ngoShembe lapha owumprofeti kaNkulunkulu owazovuselela ubuNazaretha obuyinkolo kaJehova. Amen. Amen. So ke singena kanjalo sizwile sonke incwadi abantu abasekuphakameni iqala iziyophela itshela abantu ukuthi abadumise uJehova, ifundisa abantu abakhonza uJehova kanjani, abamesaba uJehova, abamdumisa uJehova nezulwane zabo. Kwakusho umuntu abantu abasekuphakameni owayithunyiwe ekhuluma ngamthumile. Ngoba wayethume yena wayezothi mayeguqa lapha ethi mina sibanibani ngesabeni, mina sibanibani ngiyinkinga. Bakhona abasho njalo lezi insuku ababeguqa bakhulume ngabo ngoba bayithume bona, abanayo into, abanayo umuntu abazothi mabemile bese bethi sibanibani ungithumile ngoba bayithume bona. Ingakho mabeguqa bekhulume ngabo. Singabantu abanjalo ke abantwana bakholwa, singabantu abahlangene lapha singamanazaretha okubuNazaretha obuvuselwe umprofeti Izashembe lapha eMzansi Afrika. Kodwa siyibandla elikhonza uJehova. Masithi uNkulunkulu wasephakameni suke sisho umuzi oqala owathi mayifika lapha umprofeti wawakhela uJehova ulapha eNanda. Amen. Amen. Isigaba sokuqala leso. Wathi mayifika umprofeti Izashembe wayisakha indlu kaNkulunkulu, wakha umuzi kaNkulunkulu, wase uqamba ngokuyala uJehova wathi lapha kusekuphakameni. So ke lokhu kuphakama esilokhu sithi ke ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni, ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni, suke sichaza lokho. Asikhulume nje ngomuzi kuphela, ngoba umuzi kaNkulunkulu wakhiwe emhlabeni awuqala emhlabeni, uqala phezulu ezulwini buswehla wehlela emhlabeni. Amen. Amen. Ingakho abanye abantu nje abazi iJerusalem ngamehlo bethi beyibuza ukuthi yini ma abantu abangamaKristu mabehlabelela bethi siyahamba siye eJerusalem mabefa, ngoba iJerusalem alisala emhlabeni, yiliphi futhi iJerusalem bazolifica phambili? Yingoba imizi kaNkulunkulu ayakhiwe emhlabeni, yakhiwe ezulwini bisiyehlela emhlabeni. Ingakho nathi masithi siyahamba siye kuphakameni asishe eNanda, sishe emzini kaNkulunkulu oyiJerusalem elisha esilakhele uShembe lapha eMzansi Afrika. Amen. Ngisho ukuthi ke ngicakisa leyo ndawana abantwana bokukholwa ngoba bazothi pho manje ngifuna ukuye eNanda, yini ningayinanda? Cha, sikhuluma ngeNanda, sikhuluma ngomuzi kaNkulunkulu owakhiwe ezulwini, wakhiwa uNkulunkulu wase uhlisa emhlabeni ngomprofeti wakhe. Ingakho namaKristu ethi siyahamba siye eJerusalem, kodwa asuke ngakhuluma ngeJerusalem elisemhlabeni, asuke esho iJerusalem eliwumuzi kaNkulunkulu osezulwini. Amen. Amen. Ileyo ndawana ke abantwana bokukholwa ngithi angidlule kuyona kafishane. Kodwa engifisa ukuchaza kabanzi yikho lokhu ukuthi siyibandla. Ngithe mangiguqa lapha ngathi siyibandla likaNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi ngikuchaze lokho ngoba maningi amabandla akhona emhlabeni. Onke ayichaze ayiyamanise noNkulunkulu ngokukhuluma kwawo. So ke kufanele ke nami ngichaze ukuthi ke sehluke ngani kulawo mabandla lawo. Thina ke bantwana bakholwa kakhulukazi nenizivakashele asilona nje ibandla kuphelele lapho, kodwa siyaphinda sithi siyibandla likaNkulunkulu, siphinde sibe isikole sasezulwini.
sithi siyibandla likaNkuluNkulu siphinde futhi sibe isikole sasezulwini. Sifundisa abantu ukuthi besahamba lapha emhlabeni bengenzani bengenzi ini ukuze ubudlelwane babo noNkulunkulu uqonde. Isigaba sokuqala leso ukuthi masiguqe lapha ke sithi siyibandla likaNkulunkulu elisikole sokufundela ukulungisa ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu ephila noma engasekho. Sithi ke isigaba sokuqala esikhuluma ngaso esokulungisa ubudlelwane uselapha emhlabeni ukuthi mangithi Jehova ngihluphekile uJehova kulalele, mayithi Jehova kubhlungu lapha uJehova kulalele, yini le okumele uyenze uJehova ayithande, yini le angayithanda uJehova okumele uyiyeke uselapha enyameni ukuze mawumbiza ezosabela. Sifunde incwadi Isaiah 59 ukuthi indlebe yami ayikude, asifundeni phansi ngayiphambanisi ukuze ngayiphambanisi. Isaiah 59 from verse 1 to 2. Sifuna njengoba seyibiziwe. Beka isandla sika Jehova sifinyeziwe ukuba singasindisi. Angana manje unike mic nami izofika lapho. Beka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bulahlukanisile noNkulunkulu. Nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Siqale phansi ke babami verse 1 to 2 sihambisana. Incwadi nguIsaiah 59. Siqala kuverse 1 siphelela ku2 verse 1. Beka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Beka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Phokonakelepi. Kepha ububi benu bulahlukanisile noNkulunkulu. Kepha ububi benu ibona obenza nehlukane noNkulunkulu. Nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini. Nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini Ukuba angezwa. ukuba angezwa. Nkosi kubusise. Nanso ke indawana engifisa ukungena kuyo. Ngoba ngithe sisikole sikaNkulunkulu kufanele uma sifika kuleli verse leli sichaze ukuthi ibuphi lobububi bethu athi uJehova bumsithile ukuthi angakwazi ukubona ukuhlupheka kwethu. Iziphi lezono zethu ethi uJehova zisithile ezenza singakwazi ukubona ubuso bakhe. Kubalulekile ukuthi singene phakathi lapho kwasekuphameni sichaze lokho ngoba mase singayichazanga leyo ndaba siyoba ngamakholwa kodwa sithi masibiza uJehova angasebenzeli bese bethi abantu abangakholwayo kuyefana ukukholwa nokungakholwa kanti akufani ukukholwa nokungakholwa kodwa ngenxa yokungabikho kwesikole sokufundisa ngoJehova yokungabikho kwesikole sokulungisa ubudlelwane phakathi komuntu noJehova kugcina sekufana ngoba ububi buba namandla kubantu noma sebephakathi esontweni kuba sithe lo Jehova bathi beze kuye engabe sabasebenzela. Ixoxa leyo ndaba nasekuphakameni uthi ke uJehova ububi bethu bumsithile. Ibuphi lobubi athi uJehova bumsithile ngoba amabandla amaningi amabandla amakhulu nathi siyibandla kodwa uJehova uzokala mayikhuluma lapha encwadini kaIsaiah uthi mina isandla sami asifinyeziwe ukuthi singanisindisi uthi kodwa ububi benu bunisithile nina angikwazi ukunisindisa izono zenu zinisithile nina angikwazi mina ukuniphilisa kusho uJehova lapha encwadini yakhe kaIsaiah. So bantu basekufanele kubalekile ukusichaze lokho ngoba siyibandla likaNkulunkulu siyindlu kaNkulunkulu. Ukhuluma isimanga uJehova ngelinye ilanga asifunde naye uDeuteronomy 10 verse 12 ukuthi siqalaphi masikhonza uJehova izini lezi efuna uJehova sithi masizenza ebese sithanda izini lezi masizenza uJehova ebese esinaka
ngoba sonke nje basilapha nje sifuna ukunakwa uNkulunkulu, sifuna ukuthandwa uNkulunkulu. Masize lapha nje sizofuna attention kaNkulunkulu. Inkosi sikhona, Nkosi sikhona, singabantwana bakho, nathi siyibandla likaNkulunkulu. Akumele ke thina sigcine ngoba yibandla likaNkulunkulu, kumele siphinde sibe isikole sasezulwini. Ifunde babo wami. Incwadi nguDeuteronomy 10 verse 12. Manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunane kuwe. Ayikho incwadi ebaluleke njengalena bantwana bakholwa, ngoba ithi le ncwadi uJehova uNkulunkulu wakho Israyeli ufunane kuwe. Akekho umuntu ongafuni ukwazi ukuthi lo Jehova othe ububi bethu buyamsitha, izono zethu ziyamsitha, kanti ufunani kithi? Hamba nawe. Ngaphandle kokuba umesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Uthi uJehova ke into engiyifuna kunina abantu bomhlaba, ngifuna ukuthi ningesabe. Into yokuqala nje umthetho enginika wona ukungesaba. Uhambe ngezindlela zakhe zonke. Bese niyahamba abantu abami, nifune zonke indlela zami, indlela ezithandwa yimi, bese nihamba ngazo. Ngiyakuthanda lokho abantu abami. Umthande. Ngiyathanda abantu abami ukuthandwa. Ngifuna mase nihambe ngendlela zami, seningesabile bese ningithanda. Uthi uJehova ngiyakuthanda lokho. Umkhonza uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Uthi bantu abami mase nikwenze konke bese niyangikhonza ngayo yonke inhliziyo yenu, Nangawo wonke umphefumulo. nangawo wonke umphefumulo wenu. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku. Bese niyahamba abantu abami niyobheka imiyalo nezimiso zami mina Jehova, ukuthi nganiyala ngathini, izimiso zami ngayimisa kanjani, bese nihamba ngazo, bese kuba kuhle kini. Iphinde lapho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku kuba kube kuhle kuwe na. Beka izulu nezulu lamazulu lingaka Jehova. Nkosi ngibusise. Amen. Kubalekileke lokho abantu basekuphakameni, ngoba incwadi uJehova uthe Isaiah ububi bethu busahlukanisile naye, wathi nezono zethu isahlukanisile naye. La ku Deuteronomy 10 verse 12 usekhuluma indaba manje na, usevula isifuba sakho wasezulwini, uthi bantu abami nansi into engifuna ningenzele zona ukuze kube kuhle kini. Thathani le miyalo yami, ngesabeni bantu abami, ngikhonzeni ngeinhliziyo zenu zonke, ngidumiseni, thathani konke lokho. Kodwa kuba khona indawana ke abantu basekuphakameni esiyimele lapha ke njengebandla likaNkulunkulu, ukuthi zonke lezi zinto mase ikhulunyiwe zonke ngayinye ngayinye, ukuthi uJehova uthi mesabeni, mdumiseni, hambani ngendlela zakhe, bese nakho lokho ngakunye ngakunye kube isihloko nakho, ukuthi masithi uJehova uthi ufuna ukwesatshwa, bese singena eklasini sesifundisana ukuthi uJehova wesatshwa kanjani. Kufuneka iklasi lalokho, ngoba ngaye ngezindoda ithi ngiyamesaba mina uJehova. Inebandla lendoda yomfundisi ithi mina ngiyamesaba uJehova. Ngithi hawu uyamesaba, umesaba kanjani? Ithi ngimesaba ngokuthi ma uJehova ebhale phansi ngithatha komoya ongcwele ongicabangayo, ngoba isikhathi sikamoya ongcwele lesi asahambe ngokwembhalo, sihamba ngokomoya. So ke iBhayibheli alisasho lutho kuthina, sihamba ngokuthi umoya ongcwele ongaphakathi kuthina ukhuluma uthini, uthi wesaba uJehova ngalokho. Yayizincithakala ukusaba uJehova. Usaba uJehova ngokuthi angalilalele izwi lakhe liseBhayibhelini, alalele inhliziyo yakhe unembeza wakhe, ngoba uthi isikhathi sikamoya lesi akusesona isikhathi sezincwadi, isikhathi sikamoya, ngoba wasethembisa indodana namhla ihamba yathi yosishiya nomoya ongcwele, yayisho lo moya ongcwele ke uyophila ngaphakathi kuthina enhlizweni. Njengoba sihamba lapha nje ke sihamba ngomoya manje, angikwazi ukugcina iBhayibheli ngiye kumoya ongcwele okhuluma ngaphakathi kimi. Ifunde amakhono ifundayo. Incwadi yeZaga isahluko 8 uverse 13. Hamba nayo. Ukumesaba uJehova ukuzonda ukubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza, nendlela embi nomlomo ophoxo ngiyakuzonda. Asiqale phansi. Ngiyithanda lencwadi. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Isigaba sokuqala nje sokusaba uJehova, ma uJehova esidalula uthi ukuzonda okubi, ukuzidla khona abantu abayidlayo lapha bakhukhumele kakhulu, nokuzikhukhumeza, nokuzikhukhumeza,
nendlela embi ney'ndlela zonke lezi zimbi esiyihambayo nomlomo ophoxo nomlomo okuphoxa uyakuzonda. uyakuzonda uJehova. Inkosi ikubusise baba wami. Hey, okunye kuzala okunye kuzala okunye. Manje-ke sekufuna manje sikhulume manje-ke ngokuthi-ke ububi yini manje ububi. Uyabona ukuthi okunye kuzala okunye. Kodwa namhlanje abantwana bakholwa ngoba isabatha alifishane ngizothanda ukuthi sigcine sithathe le yandawana siyiyeke lezi ezinye sithathe le yandawana ethi uhambe ngezindlela zakhe zonke. Wizwile lapho esho khona njalo lapha kuDeuteronomy 10:12 ithi-ke buthi uhamba ngendlela zakhe zonke nemiyalo yakhe yonke. Iyona ndawana le ngizoyigopolota abantwana basekuphakameni ngoba kubalulekile ukuthi sichaze konke ngoba kuvuka umuntu bese ethi iBhayibheli lifuna ukuchazwa kanti iBhayibheli incwadi engadingi ukuchazwa ngeyingqondo zethu. Ifuna siyifunde senze lokho esigcinayo incwadi yama instructions. Ngeke malapha emsebenzini kunomthetho othi kungena ngo6 mhlawumbe lo mthetho ushiwe ehlobo noma ushiwe ebusika bese mina hayi lo mthetho lona kwakushiya u6 makusehlobo cha kungena ngo6 either isehlobo noma sebusika umthetho uthi singena ngo6 kodwa manje makufuze eBhayibhelini abantu abalichazi iBhayibheli babuya ngokuzolala ngayona lencwadi efundwa uNkosana uMlambo mabe ngase kuthiwa ayichazwe umuntu uzoyichaza ayichazwe lencwadi abantu basephameni usho njalo uJesu kwezincwadini zakhe uthi ngiyabonga baba ngoba lokho akuvezanga ngoba abahlakaniphile ukuveze naseyinganeni ngoba abantu abahlakaniphile nabadala bayishintsha indlela kaNkulunkulu. Ngizochaza lokho ke namhlanje. Ngizochaza ukuthi ke uJehova ethi uhambe ngendlela zakhe chazani lokho. Athi uJehova uhambe ngendlela zakhe. Iziphi lezi indlela kaJehova athi uyayithanda. Othe mayifika umprofeti Izashembe emavesini amanye esihlabelelo somthandazo wesabatha wathi masizazi indlela zomkhululi wethu. Esakhuluma khona lokho esafakaza lona incwadi kaDeuteronomy naye ethi masizazi indlela zomkhululi wethu. Manje wasekuphakameni ngizohlehlela ezintweni ezisimpulu nasezintweni ezilula. Ngizohlehlela kulolu suku esihlangene ngalo. Into edala ukuthi ngihlehlele usuku esihlangene ngalo ingoba nakusasa siyabahlangana abanye beyokhonza uJehova. Mhlambe kubalekile ukuthi ngingakangeni kakhulu kwigospel ngaphakathi kuyona. Mhlambe ngichaze ukuthi kwenziwe yini ukuthi sihlangane ngesabatha singahlangani ngesonto njengamabandla onke akholiwe. Into ebalekile leyo ngoba asikwazi ukugejwa appointment noNkulunkulu ngoba mangabe indlela yakho yokukholwa ingeze uqala esabatheni izodala ukuthi nigejane neappointment usuku kuthi wafika namhlanje wena ufike kusasa kuthi wafika izolo wena ufike namhlanje bese kuqala lapho ukuphambana nendaba kaNkulunkulu kuye phambili. Bantu basekuphakameni mhla uNkulunkulu edala umhlaba nezulu wadala umhlaba nezulu nezinto zonke. Lithi iBhayibheli wayese eyaphumula ngosuku lwesikhombisa. Lithi iBhayibheli wathi mayese ephumule ngosuku lwesikhombisa wayeselibusisa wayesalingcwelisa wayesethi ke luyisabatha lakho luyingcwele lolu suku. Mhlambe zoyifunda leyo ncwadi ukufakazela engikhulumayo. Siqale lapha ngoba imvama mawuthi ukhuluma indaba yesabatha kuvuka abantu bethi isabatha elamaNazaretha abanye bethi elakwaShembe abanye bethi ebandleni lethu thina sikhonze ngesandleni lethu thina sikhonze ngoba ngalolu suku waphumula emsebenzini yakhe
Jehova ithandayo kodwa uthi ibandla lakho lona alithandi lento alinandaba nalento ngoba ubungozi bokuba ikholwa lebandla uba kude noNkulunkulu ngoba phambi kwaNkulunkulu ngikhuluma iqiniso akhona amabandla akhiwe ukuthi azoba umlamleli noma azothambisa noma azoxoxisa izwi likaNkulunkulu kubantu ukuthi abantu kufanele bekhonze uNkulunkulu bese lithi bandla hayi no akunankinga kangako noma ungamkhonzanga kulungile bese evuka umuntu athi hayi noma uNkulunkulu ethe ugcina isabatha kodwa ebandleni lethu nasigcina isabatha akachaye lo uNkulunkulu wenu mina ngihamba ngokwebandla lami likhule lami ibandla kunoNkulunkulu ilapha kuJehova khona athi ingalo yakhe nesandla sakhe namehla akho asithekile ngoba kukhona izinto ezimayiqhamuka zizomreplace noma zibe ngaphezulu kwakhe kakhulukazi kuba amabandla lesikhathi esiphila kusona khona abantu abenza izinto ezibucayi kabi khona abangaligcina isabatha hayi abathanda ukuligcina hayi ngoba ngeke bakwazi ukuligcina kodwa amabandla babenqabela kuja kugcina isabatha sinjalo umvangeli wami awakekho namhlanje uthi ngangikhonza lapha ePostoli uthi ngafunda incwadi zeBhayibheli ngathola ukuthi kufanele uNkulunkulu uyabathanda abantu abanalezi intshebe nalezi ihluthu uthi ngase nami ngiqala ngisekhona ePostoli ngase ngisibeka lesibolo niyayibona ingozi bakhona abantu abathi mina ngaligcina isabatha mina ngeke ngihlulwe isabatha mina ngoba kuhamba ugesi izinsuku ezintathu ngiyahlala ngidla ukudla okubandayo ngajabha kakhulu ngoba ngiyangithemba mangibona indoda ila ngethemba khona ngiyangethemba wathi mhla ngoba ibandla laba labagcini bayakhululwa amabandla emthethweni kaNkulunkulu khona abadla ingulube bekholiwe mawuthi yabuza yini udla ingulube ngoba ukholiwe athi hayi ingulube ebandleni lami siyayidla ingulube asifundele incwadi ngoba sengiyithintile yonke into engiyithintayo kumele siyifunde hayi mina ingulube ngidla ngoba ebandleni lami iyadliwa amabandla azele lokho ukuzochithisa abantu umthetho kaNkulunkulu azoba umlamleli amabandla kaSathane ngokucabanga kwami incwadi kaLevi 11 ngizofunda verse 7 kodwa isihloko sithi izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo verse 7 le ngulube ngokuba iyahlukanisa inselo idabula inselo kabili ingetshisi kodwa ingcolile kimi ningazi inyama yazo ningadli inyama yazo ningathinti izidumbu zazo zingcolile kimi Nkosi kusisi ayikho into esimple njengale selena incwadi yomthetho ayikho into ongazoyichaza lana engaze ngime lapha ngize ngijuluke ngichaza indaba yengulube ngoba uNkulunkulu useshilo ukuthi noma ngabe kuthiwa yehlukanisa inselo kabili abantu abami kodwa ngenxa yokuthi ayetshisi isisu sayo siyefana nesomuntu ayifani nenkomo kayifani nembuzi ayifani nemvu ezithi mase idlile emadlelweni zibuye ingene esibayeni bese ziyahlwabuya bese ziyetshisa yona akayikwenzi abantu abami lokho ngiyacela ukuthi nina ngoba ningabantu ababizwa ngegama lami ningabantu bami nina uthi kuJehova ngicela ningayidli nini ingulube uyedlula uthi ningathinti ngisho idumbu zazo ngoba zingcolile kimi ngoba nibizwa ngegama lami yini elikhulu lapha ikhonto elikhulu bantwana kodwa abantu bamala ethi mina ngiyayidla ingulube muyabuthi awuyidliswa yini uthi ebandleni lami siyayidla ingulube ngithema ngivula ukukhuluma siyibandla kaNkulunkulu akufanele into kube zibongo nje siyibonga ngazo kodwa kufanele uma umuntu efika lapha athi bengisebandleni likaNkulunkulu ethi bese bebuza abantu uthi ubuso ebandleni likaNkulunkulu ngani thina siyini ebandleni likaNkulunkulu kusasa bethi cha lapha ibandla likaNkulunkulu ngoba kusukela osukwini abakhulu abadumisa ngalo usuku lolu olwabusiswa lwangcoliswa lwashaya umthetho lwagcinwa uNkulunkulu ngakho ke bayibandla likaNkulunkulu ngoba bakhonza badumise ngosuku likaNkulunkulu
futhi laba bantu ekade ngikubona abayidli ingulube yini bengayidli ingulube ingoba uNkulunkulu uthe ingulube ingcolile kumuntu okhonza yena wathi engathinti ngisho idumbuzazi sedlula lapho ixoxa lezinto abantu asekuphameni ngoba lithe uyindabende ma igama lencwadi kaDuthama lencwadi kaDuthama lencwadi kaDuthama abantu emthethweni kaJehova bese indlela yabo ibamnyama ngoba uJehova ngiyoqolotela ukufika kwenu kwesabayo ngihleke ukufika kwengozi anoyifunda leyo ncwadi ukuthi uJehova uthi ngiyohleka ukufika manje ngakwenzi konke okhe ngithe kwenzeni kuthi manje fika kwesabayo bese ngiyahleka ngoba ukubona ukuhleka kwaJehova kubhlungu kanjani asoyifunda ngoba ngithe siyibandla likaNkulunkulu akufanele kwenzeke iphutha lokuthi sikhulume lapha ngigcina sengikhuluma ingqondo sengikhuluma ukucabanga kwami uthi uNkulunkulu mangabe ungayenzi lento mawudlala ezingulube mangabe ungagcini leli sabatha uthi mawusufika kwesabayo nawe uthi nami ngiyohleka ingozi manifika kwesabayo uthi ngiqolodele ake sifunde incwadi yeZakha 1 ngiqala verse 22 ngiphelele ku 24 Koze kube nini izibula zithanda ubula Koze kube nini lezi iwula lezi zithanda ubula kanti Lezedeleli zijabula ukudelela hamba nayo Lezi iwula zizonda ukwazi na Buyani ngokusola kwami Bekani ngiyakuthulula umoya wami phezukwini Nginazise amazwi ami Ngokuba ngibizile nala nina Ngelula isandla sami akubangakho onakayo Kepha nichithile konke ukulalela kwami Ichithile konke ukulalela kwami ukululeka kwami Ichithile konke ukululeka kwami Anivumanga ukusola kwami Anivumanga ukusola kaJehova Nami ngiyakuhleka ingozi yenu Uthi uJehova nami ngiyohleka ingozi yenu Ngiqolodele ukufika kweni kesabayo Ngiqolodele ukufika kweni kwesabayo Lapho ukufika njengesivunguvungu lokho enikwesabayo Lapho kufika njengesivunguvungu enikwesabayo Nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi Nengozi iza njengesikhwishikhwishi Nalapho nehlelwa ukuhlupheka nosizi Nani ufika ukuhlupheka nosizi Khona bayokungibiza kepha angiyukuphendula Khona bayokungibiza angikuphendula Bayongifunisisa kepha abakungifumana Bayongifunisisa bayokungifunana ihlungu lencwadi abantwana bakholwa ngoba kukhuluma uJehova lapha ukuthi mawuJehova ethi uyothi mangifika usizi nokuhlupheka uyothi mangingibiza angikuniphendula ngoba nedelele konke ukululeka kwami anifunanga lutho okukweluleka kwami bantu basekuphameni ayikho incwadi engidabukisa njengalo ngoba ngiyashaya uvalo ukuthi abantu bengafundiswa ngoJehova bazoba yini ngoba bazothi mabebiza uJehova bese izinto zabo ziqhubeke zibe yilento ebeziyiyona ngoba ikhona ufuna ukuyifunda ba hamba na khona u28 khona bayokungibiza kepha ngiyuphendula bayongifunisisa kepha abangifumana ngenxa yokuba babezonda ukwazi kabathandanga ukwesaba uJehova bengavumanga ukululeka kwami bedelela konke ukusola kwami Ihlungu lencwadi abantwana bakholwa ngiyadabuka kakhulu mangifunda ngifuna ukudabuka ngoba ayikho into ngisho umzali esenyameni mayikhuluma kanje ethi mntanami uyibona uthi mntanami noma ungehlelwa yini noma mntanami ungavelelwa yini uthi angiseyokungena endabeni yakho ngoba mntanami awufuni ukungilalela uzonda konke ukululeka kwami awekho amazwi angabhlungu eshiwo umzali njengalawo angazi kunjani kungakanani mayishiwo uNkulunkulu usizi ke lona lithe sisikole abantwana sekuphameni sokufundela ukungena ezulwini nokulungisa ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu esihamba lapha emhlabeni ngikhuluma indaba ukuthi ke yesabatha kafishane nje sengizokudeda ngixoxa indaba yesabatha abantwana bakholwa ngoba noma sesifundele izincwadi zonke sayifunda kodwa kuba khona ukukhuluma emabandleni amelene nomthetho kaNkulunkulu athi mina lami isabatha lingaleli yalanga mina lami isabatha lingaleli yalanga mina lami isabatha lingaleli yalanga
mangabe sesiyitomlela izinsuku zethu uNkulunkulu lo wayibusisa wayichitha isikhathi lolu suku uJehova wayingcwelisa wayichitha isikhathi thina sitomla umsombuluko athi umlo lesihlanu athi umlo lesine omunye angagcini lapho athi mina isabatha lami zonke izinsuku mbondo lona usengena uyadideka impela ethi hayi mina isabatha lami zonke izinsuku ngikhonza njalo uJehova bese ngiyambuza ngithi ucisha zonke izinsuku umlilo ngoba uthe uJehova lapha ku35 anothi mase ngigcina lolu suku lesabatha bese niyayicisha imlilo endlini zenu nikhonze mina Jehova uyayicisha ni imlilo zonke izinsuku ethi cha ngucisha ngiphothile bana sekuphakameni asifundeni incwadi zesabatha zonke ngoba kubalekile mase ngize ngayithinta ngisale sengithintisisa ngifunda lesiswati mfundisi ngoba yona iyacacisa amen babo kwakungolesihlanu uLuka 23 verse 54 Luka 23 verse 54 ifunda encwadini yesiswati iBhayibheli lesiswati ngoba yona liyacacisa mbana kwakungolesihlanu lilanga lokulungiselela lisabatha lilanga lolungiselelo lisabatha la litawuqala ngifunde u24 yangidabuyisa mshuma lencwadi eyifundayo ngoba abantu baye bethi asilwazi isabatha ukuthi linini bethi lethi isabatha linini kodwa lencwadi efundwa umshumayeli kakade kubethela uJesu lapha esiphambanweni esebetheliwe wathi mayesebetheliwe uJesu esiphambanweni kwase kusondela labantu laba bezofuna isidumbu sakhe ithike lencwadi kwakungolesihlanu ulungiselela isabatha ifunde babo wami siqale phansi uLuka 23 verse 54 mbana kwakungolesihlanu lilanga lelungiselelo lisabatha lalisetawuqala zimbili izinto ezibalekile lencwadi kwakungolesihlanu usuku lokulungiselela isabatha la selizoqala shuthi njengoba sikhuluma lapha nje sesiyazi manje ukuthi uJesu wabethelwa ngolesingaki akasekho ngazi ukuthi uJesu wabethelwa kungolesihlanu isabatha lezoqala hamba nayo uLuka 24 livesi lokuqala ekseni ngelivivi ngelisondo lilanga lekuqala evikini bafati baya ethuneni baphethe emakha labawalungisile bakhanza litshe igicitelwe eceleni kwemnyango welithuna Nkosi kubusise nayi indawo engifuna uthi uselivive ekseni ngosuku lokuqala lesonto abafazi basuka bayethuneni lika Jesu bafica itshe seliginqiwe amen bahamba olesingaka abafazi ngesonto kodwa uma uyifunda lapha ezulwini ithi baphumula ngesabatha njengomthetho ifundele umchulu siqhubeka ku55 abesifazane abeza naye bevela eGalile balandela balibona ithuna nokubekwa kwesidumbu sakhe base bebuyela emuva ukulungiselela amakha namafutha kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho Nkosi kubusise muphi umthetho baphumula njengokomthetho kusho manje uJesu sebetheliwe umthetho mhla kudala izulu nomhlaba mthetho muphi umthetho na lapha ku35 uthe uNkulunkulu akukwenziwa umsebenzi ngalo esekhuluma kuMoses ithi incwadi entsha eTestament elisha ithi baphumula njengomthetho angazi abathi asaphi phansi komthetho bazoshonaphi ngoba iTestament elamelisha lithi baphumula njengomthetho umthetho wabakhona wazobethela uJesu umthetho uphele inkolo isiqhamuka ngeside laseRome wase kuphela umthetho ke ngoba kwase kudonsa iBhabhiloni indaba endekele kangelinye ilanga abantu basekuphameni bengenzela ukuthi uma umuntu elapha engasho ukuthi ngizonje bekhuluma ngesabatha angazi ukuthi isabatha yini ngichaza ke ngifunda incwadi kusadala izulu nomhlaba ethi uNkulunkulu walibusisa usuku lwesabatha walingcwelisa wathi akusetshenziswe izinsuku ezisithupha kuphela isabatha losuku lokuphumula ngeza lapho uJehova kuMoses elishayela umthetho khona usuku lwesabatha ethi niyophumula aniyokwenza umsebenzi aniyokubasa umlilo endlini zenu
ngedlula ngeza ngihambanga ngestephu ngeqile la uJesu khona esashumayela ngoba naye wayishumayela ngamasabatha ngiyithathe lapha esehambile emhlabeni kodwa sifunde nakhona lapha ukuthi naye wayigcina leli sabatha esikulona abantwana bokholwa ngoba yonke into ufuna yenza sense uma uyikhuluma kumuntu kungabe sengathi ngiyashumayela la angishumayeli ngifunda izwi kaNkulunkulu. Incwadi kaLuka isahluko sesine uverse 16. Wafika eNazaretha lapha wayondliwa khona. uJesu njalo lo wafika eNazaretha ngoba kwakuyidolobha eNazaretha wabuyela khona eNazaretha lapha ayikhuliswe khona ayikade ehamba noJesu athi mayifika ethuneni lakhe esemboziwe kungolwesihlanu esegqijiwe ngolwesihlanu esemboziwe ethuneni lakhe asefike libuka ithuna lakhe ayisebuyele emuva ayisephumula ngosuku lwesabatha njengomthetho ayisiyavuka ngosuku ekseni lithe iBhayibheli lami leSiswati ekseni kuseluvivi ngesonto babuyela khona ethuneni likaJesu. Ngisho ukuthi ke leli isabatha abantwana bakholwa asididekile. Akulona isabatha labaShembe, akulona isabatha labaNazaretha, akulona isabatha leli bandla, kodwa isabatha likaNkulunkulu, isabatha likaJesu, isabatha likaShembe, isabatha lasezulwini. Amen. Iqoqa leyo ndawo abantwana sekuphakamela. Ngithinta lezi zinto ngoba izona ezingumgogodla womuntu okholiwe zokuqala okumele zicace kahle mawukholwa ukuthi zimi kanjani ngoba mawukwahlangana nenkolo wangahlangana nezwi likaNkulunkulu ukholwa kuningi bantwana bakholwa kuningi ukholwa. Abanye abantu bayakwazi ukukholwa umuntu bethi uNkulunkulu, abanye bathatha isihlahla bethi uNkulunkulu bakholwe lokho ngekwenze lutho. Abanye bethatha umuntu one ID ozelwe wesifazane isihlungu soyihlungela. Abantu bayakwazi ukusuka isihlahla bethi uNkulunkulu. Abantu noma yini abantu bathi uNkulunkulu mase bethanda ukuyinika le title yoNkulunkulu bayinika, kodwa thina le title yoNkulunkulu senqatshelwe ukuyinika noma yini ngoba kithi abantu bakaNkulunkulu abantu bakaJehova uJehova le title yoNkulunkulu uyayiowna. Awukwazi ukubiza enye into ngoNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa. Njengoba simlapha ke simele into enjalo abantwana basekuphakameni. Ziba khona ke izinto mase sekuphileni ezihambe nazo zifuna ukuthatha udumo ezingqondweni zethu nasenhlizweni zethu naku direction yokukhuliseka kwethu. Ngoba njengoba inkolo yafika singamaZulu nje siyasithanda kakhulu ukuthi sihlehlele kubeni ngamaZulu noma sekufika izwi likaNkulunkulu. Ayikho into wrong ngalokho, kodwa kufuna uqaphela ungahlehli uze wona uNkulunkulu. Ayikho into wrong njengamaSwati nangaphakathi kwethu mawuhlehla uba umSwati uthatha into zakho zobuswati noma usuyinazaretha, kodwa ubhasobe ungahlehli uze wona uNkulunkulu. Asifundele yancwadi ethi amasiko uNkulunkulu mayifika kubantu amanye uyawasusa ule nigcina isiyalezo sami esithini ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo, ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo ayenziwa ngaphambi kwenu, ayenziwa okhokho benu, ningazingcolisi ngawo, ninazolingcolisa ningayingcolisi ngawo. NginguJehova uNkulunkulu wenu, NginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. Nezwa ukuthi noma sifice sila sihlehla aboqaphela ungathi ngoba ukuthi singamaZulu busubutha wonke amasiko nazo kungcolisa ngoba uzongcola ngoba uJehova ningaqoqi wonke khona amasiko ayenziwa okhokho benu engingawafuni mina Jehova anengekayo kimi. Usho uNkulunkulu imaphi lawo masiko, imaphi lawo masiko? Suka umsindo ke lapho ngoba vele bethu abantu nakhona senisindisiwe ke nini. Yabona lamanazetha asindisiwe lawa ngwazonda kabi nje mina ngifuna amanatha lawa athanda amasiko angwafuni lawa asindisiwe basho njalo. Abasho ukuthi ngumfundisi waseNazaretha bathi umfundisi lebandla lamanatha asindisiwe, kodwa masindisiwe kanti kunani sisindisi wethina thina kiwe Nazaretha sonke
wethina thina ke Nazaretha sonke sota lela sebache elesi sendesi wethina thina ke Nazaretha sonke ke sopho jela sentabeni yaseSinayi mayifika ushembe lapha uthi sisindisiwe thina maNazaretha sonke asihlabelele sibatshele kuthi sisindisiwe thina uthi ke siyophuza kulelotshe lasentabeni yaseSinayi ikuphi eSinayi kilapha khona uJehova owaletha khona inkolo yakhe mhlayilethe emhlabeni uthi kushembe asizoyiqala lento lapha kwaZulu sizohlehla mase singamaZulu sesikholwa bese siyobheka eSinayi uthi mhla uJehova elethe inkolo yakhe ngeyibhebhe zamatshe wathini uthi Jembe ke hlehlani abantu abami niyeSinayi hayi lapha kusenza khona hayi lapha emuva hayi lapha kundaba hayi la ngoba lento yama 1600 leni ikhulumani ngiqale manje bamaZulu leni ngobani before angizazi sengiqala ukuthi ngale kandaba noma gebe ubani ngale ake kwazi hayi singamaZulu thina singamaZulu nikhuluma ngento senisekhluphekeni nikhuluma nigubha ukuhlupheka nake nebusa nina nachithwa izizwe zaseRome mayiqhamuka ingena lapha nami zanihlakaza nahambe nibaleka asikwazi ukuthi masithi sibuyela emasisweni bese sibuyela la kusenza ngakhona ngoba bese kuhluphekile asikwazi ukuhlehlela la uthi ushembeke hlehlani abantu abami usibuyisela yena ngoba wasezulwini usibuyisela eSinayi usizophuza kulelotshe lasemandulo la khona owehla uJehova niseyisizwe sakhe enithanda eniphethe ilizwi lakhe elibhalile isho njalo encwadi lapho ithi zibhaliwe izibhebhe zamatshe zibhalwe ngomunwe kaNkulunkulu basephakameni zibhalwe ngomunwe kaNkulunkulu anokuyibheka lethu umunwe ngifuna lo munwe nje zigugu lezibhebhe igugu lesinayi abantu basekuphameni kuthina maNazaretha kaNkulunkulu igugu ngoba yila ushemba athi asihlehlele khona hawu bengikhuluma indaba isikhathi izomshaya ngikwazi ukukhuluma ngasibona isikhathi sinabantu abasebenza kakhulu ngesikhathi abantu abakhuluma ndaba isikhathi sisebenza isikhathi ngixoxa ke indaba ifunde ngathi ka Exodus 31 verse 18 esekethile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi izibhebhe zamatshe zilotiwe ngomuno kaNkulunkulu ake sisindisi wethina ke Nazaretha sonke ke sopho salele ojela sentabeni yaseSinayi phinde futhi ihlanganisa le ndaba yethu indaba yaseSinayi Exodus 31 verse 18 esekethile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi izibhebhe zamatshe zilotshiwe ngomuno kaNkulunkulu hawu umprofeti Isaya wayevele ezulwini bantwana bakho akekho umuntu okwafika nenkolo wahlehlisa abantu baseSinayi wonke umuntu ofika nenkolo uthatha inkolo vela akhanda intela kodwa umprofeti wathi mayifika wathi abantu abami angifiki nento entsha wathi uJehova lona engizonikhuluma ngaye wafika eSinayi wathi asihambe siyophuza eSinayi la siyophuza khona ngiyona umuntu asihlehla nje siphuza eSinayi
ngoba lezi iphepha sayibhalwe ngomuntu kaNkulunkulu isho njalo incwadi asikwazi ukuba ziyigugu kithi fana bonke umuntu okholiwe uhambe uyofuna ukuthi kazi lezi umuntu kaNkulunkulu wawubhala ukuthini lapha kazi umuntu kaNkulunkulu wawubhala ukuthini lapha the fact ukuthi sayibhalwe ngomuntu kaNkulunkulu kumele sibe yigugu kithi khona unendaba khona abangani ukuthi ayibhalwe ngomuntu kaNkulunkulu hayi incwadi yabelungu iBhayibheli hayi kodwa sekuphakameni angidluli ngoba ngisakhuluma amasiko kodwa ngingaphumi lapho ngoba la emasikweni kuba neconflict kuba nokuxabana lapho kube nokuxakasana kodwa senizile incwadi maNkulunkulu lethi anoqaphela ungenzi wonke akathi achithe nonke kodwa uthi akhona anengekayo amasiko enithi maniwenza mina Jehova bese ningcolisa bese ningafanele ukusondela phambi kwami asiyifundeli le ncwadi kakhulukazi isiko eliyingozi bantwana abakholwa ileli lokuthi singamaZulu singawa phela abantu bayiqhenya ngoba amaZulu abafuna ukuyiqhenya ngesinayi singamaZulu thina singameswati thina singamandebele thina asikwazi ukuthi ngihlale ekhaya lami ufuna kuhlale kunuka insipho ngigaya utshwala bese kuyaphuzwa ekhaya bese ngihlaba inkomo amaZulu asho njalo lonke ngobuningi babo kodwa uNkulunkulu mayifika kumaZulu uthi anoqaphela abantu abami ningenzi nalinye isiko lamasiko anengekayo ayenziwa okhokho benu ngoba mina Jehova angcolile kimi mangabe ke usukhonza uJehova lithi iBhayibheli lethu elingcwele akuvumelekile ukuthi kube khona ukuhlaba noma umhlatshelo owenzayo wenzele omunye umoya noma omunye umuntu noma omunye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa sho njalo imini kaNkulunkulu ayibhale lokho sayibhale lokho izibhebhe sayibhalwe ngomuntu kaNkulunkulu ifunda ngathi uLevi 19:30 to 31 hayi qala 22 yesibili le mina ngisakhuluma ukuthi uNkulunkulu akafuni ukuthi kube khona into ongase uyihlabele umhlatshelo ngaphandle kwakhe yedwa mase uthe ukhonza yena yini naye engafuni lokho na ingoba uthe bantu abami ngisize ningahlehli niye emasikweni abenza okhokho benu abeyisinengiso kimi hamba nayo 22 verse 20 ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa uthi uJehova ohlabela abanye oNkulunkulu ngaphandle niyayizwa igama izulu asitolika wona sokubani ngaphandle kukaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa ifuna ukuchazwa leyo nto ngeke ngiyichaze ngoba iphelele yini ke la le ibandla yini edathi singahlabi leli bandla sithabela amadlozi na ingoba uNkulunkulu ushaya umthetho encwadini yakhe akaqalanga ngomthetho uqale ngesexwayiso wathi bantu abami mase nikhonza mina anoqaphela ningenze onke amasiko nalawo anengekayo ayenza okhokho benu uthe masamangele ukuthi Jehova imaphi manje anengekayo ngoba phela thina siyathanda onke amasiko okhokho bethu thina singamaswati thina singamaZulu thina singamaXhosa thina singamandebele thina uthini manje uNkulunkulu kuthina wayethi cha ngiyacacisa abantu abami ngithi ningenzi nelilodwa lawe anengekayo wayesethi ke 22 verse 20 ohlabela abanye oNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa njengoba siyilapha nje asisahlabi thina sihlabela abantu abangasekho ngoba uJehova akakufuni lokho asikwenziswa impucuzeko asikwenziswa ngiyazi lensindisa ababeyichaza ngoprest imi kanjani ngikhuluma ngale mNushemba ayibhale phansi le ethi mawusu uyithathile insindiso kaShembe futhi uyophuza etsheni laseSinayi ngikhuluma ngaleyo mina angiyazi le amaKristu nayo insindiso angazi lutho ngayo bakhona engihlala bengamaKristu bethi ngisindisiwe mina ngeke ngaze basebesho ukuthini mina ngikhuluma le yaseSinayi insindiso yaseSinayi lapho uJehova khona aletha khona ibhebhe zamatshe zibhalwe ngomunwe wakhe ngikhuluma ngensindiso mina yokuhlangana noJehova nezibhebhe zamatshe hawa nasekuphakameni sesisikole sikufundela ukungena ezulwini nokulungisa ubudlelwano phakathi komuntu noNkulunkulu izinto engathintwa lezi ngoba mawuthinta lezi zinto bonke abantu abathanda amasiko bayaqhasha bethi hayi ngeke leli bandla bengilithanda kodwa manje asilona ibandla sisikole sikufundela ukungena ezulwini mawufuna ukungena ezulwini kumele wazi ukuthi sithini thina fundeni nalebe nifunda ngoba nezangoma sihambisana nazo abantu abahlabela amanye uNkulunkulu sihambisana nabo fundeni
uNkulunkulu wethu. Phinde baba ngiyayithanda kakhulu incwadi. Ningaphendukeli kwabantu amadlozi. Uthi kuJehova makwenzeka abantu abami nifica ukuhlupheka nifica usizi nifica ukudinga kwasezweni ningisize abantu abami ningaphendukeli kwaba namadlozi nabathakathi. Ningabafuni ukuba ningcolise yipho. Ningabafuni abantu abami ngoba mina Jehova ngithi bangcolile bazongcolisa nani yini enkulu uJehova uNkulunkulu. uJehova uNkulunkulu uchaza leyo ndaba isoba nalapha ku18:9 Incwadi kaLevi 20:27. Owesilisa noma owesifazane likubo idlozi noma umthakathi obulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezukwabo. Nkosi kusisa ngiyochaza leyo ndaba bantwana ukuchaza leyo ndaba bantwana badinga ukuchaza kusho uNkulunkulu uthi owesilisa noma owesifazane abanomoya wedlozi uthi uJehova babulawa ingakho ngeke usibone sangoma singena lapha phakathi kwethu asingeni sangoma ngoba uNkulunkulu umelene nezangoma akayifuni noma abanye bethi amathalente abanye bathi ziphiwo kodwa hayi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angeke usukuphiwa impela laba abakuphile kodwa ungaphiwa uJehova simkhonza kulendlu. So ke awukwazi ukufuka namavukuvuku owaphiwa abantu le busuza nawo.